arebana n'umutekano ubutabera politiki na diplomasi twajeho Munyentwari nyarukiye mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndi kumwe na Jemuve Ikibumba. Bwana Jemuve turakwakiriye cyane nanone. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Iriwe neza? Twiriwe neza turashima Imana. Ni ukuvuga ngo situation iri hano Ikibumba yenda reka ariho duhita duhera. Uhise utangira wihuta vuba ntarisubiza n'abantu bamwe bagukunda badukurikira. Nuko amakuru aba yashyushye biba byatokombe ariko banzu basuhuze pe. Yagutogotanye hanyuma rero mugiye kutwumva mwibereye mu Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burundi, Canada, Congo Kinshasa, Uganda, Belgique na Kenya, Tanzania na France, Mozambique na Zambia na Kingdom. Turabashimiye cyane mubare natwe uko bikwiriye rwose, kuko natwe tuba tugomba kubazanira amakuru uko bikwiriye. Urumva ko umugabo uri hariya Ikibumba bavuga ati byakomeye arimo arashaka kwihuta, reka tubajyane rero ku rubuga rw'imirwano. Ubundi Jemuve ngaho agahuri gahabwa ibintu tubwire ibyabereye aho ngaho uhereye iwanyu. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru ahangaha hakomeje kugaragara ikintu bita deployment zidasanzwe, aho abasore ba Ekutango bakomeje kugaragaza imyiteguro nabo idasanzwe ku ruhande rwabo, ariko wanyemerera nkabanza nkahera ku ruhande rwa Leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Ego bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri ahangaha muri access za Kibumba byaba mu kibaya FARDC ikomeje kudeployinga, irimo irasukanura abasirikare ku bwinshi, aho Blackwater, aho bamwe mu bacancuro bagiye batandukanye by'umwihariko barimo ingabo z'u Burundi FDL Abazarendo ndetse n'iramitwe yose ibarizwa mu cyitwa APSRS yose irimo iragenda irunda abasirikare hano muri ibi bice bya za Kibumba. Intwaro zemereye, intwaro zimo amamorutse ndetse na tirari ndetse na za ntwaro zirasa mu ntera ndende nizo zakomeje kugenda zizanwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, mu gihe kandi ku ruhande rwa M23 nabo bamaze kugira abasirikare bo benshi cyane kuko abavuye ku ikosi bose batangiye kugenda bajya mu bice bigiye bitandukanye mu rwego kugira ngo bizere yuko umutekano wabo uhagaze neza. Ahangaha muri access za Kibumba ni ukuvuga ngo igihari hagati ku mpande zombi ni deployment zidasanzwe, byaba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC. By'umwihariko ku ruhande rwa M23 bari gukora ibishoboka kugira ngo batagabwaho ibitero isaha n'isaha, bakora ibijyanye n'imitekano, amapatrouille mu masaha y'umugoroba akomeye cyane, ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari muri ibi bice bagire amahoro n'umutekano, babeho batunganiwe. Urumva yuko rero bitoroshye, ibi nibyo biri muri access za Kibumba aya masaha ubu tuvugana. Ariko niba uko bimeze ndumva ari amahoro, kuko nyine umutekano wanyu ndumva uri kugenda umera nkaho ushatse kuba mwiza. Ntabwo nabyita yuko ari amahoro, kuko FARDC yo irimo iragenda ideployinga cyane, maze igihe nkuha amakuru nkubwira yuko ahangaha harimo harabera deployment zidasanzwe, biba ibintu bigiye kuba bibi cyane. Niyo mpamvu ndi kukubwira yuko imirwano ishoboye guca ibintu isaha n'isaha. Ishobora guca ibintu. Ubwo rero niba aho ngaho ari uko bihagaze, nyemerera mbite mujyana Goma, ariko uyu munsi dufite amakuru menshi kandi akaze. Wabonye urugendo rwa Alliance de Congo M23 yakoze? Urwo rugendo narubonye rwose. Uretse gatoto numvise baririmba indirimbo ngo ni sisi wenyewe. Yego ibyo byose mba mbyumva gatanu rwose ku kandi. Reka rero duhitire ituma mu 23 Alliance de Congo ifata imbunda zayo ikabufite ingomba kuhora abaturage ba Kongo Kinshasa, abaturage ba Goma n'ubwo bavuga ati twatindiwe. Aha Goma niho mu byanya aho ngaho mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru harimo haragaragara ubwicanyi bwafashe indi ntera, kubera ko n'ubundi urwishe ya ntwaro wacyayirimo bwana Jemuve, ubwicanyi hariya bwafashe hafi hejuru.
ni ukuvuga ngo guhera muri iki gitondo nibwo hagaragaye undi muntu wishwe ndetse ni uwo mu ngabo za leta, bivugwa yuko aribo bakomeje gukora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndavuga Bazalendo ndetse n'abandi ba FRDC n'abandi bafatanyabikorwa babo barimo imbonerakure. Ni umusore wishwe yicirwa muri lokalite ya Rukorodwe, aho ngaho ni muri groupement ya Rusayo, ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ngira ngo azaza ukatembera kugira ngo umenye aho teritwari ya Nyiragongo iri, aho rwose muri Kibumba n'ubundi naho ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ni ukuvuga ngo uyu musore urupfu rwe rero rwabaye nk'urutunguranye kuko rukurikiye izindi mpfu zimaze iminsi hano mu mujyi wa Goma, byaba ibiba mu birere, byaba ibiba mu bice bigiye bitandukanye hano Goma, by'umwihariko kuko hakomeje kugaragara impfu nyinshi kandi zikomeje gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Uru rupfu rw'umusore rero rwagaragaye, ariko biravugwa yuko yivuganwe na bamwe mu basirikare ba FARDC n'ubundi bazwi ku izina ry'Abazalendo. Ni ukuvuga ngo uyu musore azwi ku izina rya Kidada. Yego, nta kintu na kimwe kirimo kiragaragara bamushinjije ko yaba yakoze, ariko bahise bamuhitana. Bwana munyamakuru, bamwicira muri lokalite ya Rukorwe, aho ni muri groupement ya Rusayo, ni muri teritwari ya Nyiragongo. Ubu nawe yamaze kwitaba Imana nyuma y'abantu benshi bamaze iminsi bapfira ahangaha mu mujyi wa Goma. Bamurashe na amasasu. Ahangaha ntabwo ari amasasu y'igihugu n'ay'Abazalendo, kuko n'igihugu bwacyo ntabwo kimenya amasasu cyatanze ngarangana iki. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa societe civile ni byinshi birimo biribazwa. Baravuga bati ese izi mfu zimo ziragaragara mu mujyi wa Goma iyo ahantu hagiye gufatwa ko aribwo hagaragara impfu z'abaturage benshi. Baravuga bati ese iyi leta ya Congo ibi bintu irabikoraho iki ko bimaze gufata intera ndende. Ni byinshi ubona bikomeje kugenda byibazwa no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko byamaze kuburirwa igisubizo mu by'ukuri. Abaturage barimo barareba bakavuga bati n'ubundi impfu tugiye kuzimenyera, abantu benshi bagiye gupfa kuko Mayanga nawe ntago yoroshye. Kuva bazanye Mayanga gufatanya na Bacirimwami rwose ntago ibintu biri bworohe rwose, bwana munyamakuru, kuko aba bagabo nabicanye ruharwa. Ibyo byose rero bakabishingiraho bavuga yuko ibintu bishoye kuba bibi cyane hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, kuko ubwicanyi bwo bukomeje gufata indi ntera. Na mukanya nakubwira ati bahisha umuntu, kuko ahangaha hari ikintu bita deploying zidasanzwe za modoka za ndege za Yoroshin ndetse n'amakontineri adasanzwe amwe atwara ibikoresho bya gisirikare, n'ubundi bikomeje kugenda bizana ibikoresho bibyinjiza ahangaha ku kibuga cy'indege Aeroport Goma kugira ngo FARDC yitegure imirwano. Yego, izi ni indege zitwara ibintu biremereye cyane, zitwara imizigo ndetse zikaba zizwiho no gutwara bimwe mu masasu ndetse n'imbunda n'ibitwaro bikomeye. Iyo bigeze hano bipakururwa n'abasadeke barimo Abatanzania n'Abamarawi. Urumva yuko rero ibintu bitoroshye hano ku butaka bwa Congo, amuvandimwe we. Yego, ubwo izo ndege zimozaga n'ibikoresho abakora bari gupfira Goma, bari gupfira mu nkengero, ariko ibyo bikoresho bigahita byerekezwa ku rugamba, aho kugira ngo nanone bakishoka byose M23 wenda bayikubite bayivane mu nkengero z'umujyi. Byarabananiye. M23 nayo ntabwo irashobora gukora uwo muhigo ngo birokora abaturage igoma. Ni ukuvuga ngo umuturage niwe uri kuhahinganira, uri kuhangirikira rero bwana Jemuve.
ntabwo byoroshye bwana munyamakuru, kuko mu mujyi wa Goma tutari twanahava, amwe mu mafaranga yamaze guhabwa abasirikare ba FARDC arimo arakora akantu. Ego, kuko rwose barimo barabyinisha abakobwa bahaze amarwa, induru zikavuga. Aramumanura akamugeza ku butaka, bakongera bakazamuka da. Ifaranga rwose ryagakoze. Yego rwose, urabona yuko ibintu bitoroshye. Inshingano zo nta munsi batabitozwa, mwumvishije ubuhanuzi biki byose ibyo bagenda bababwira, ariko ibyo byose n'ubundi ni ibintu barenza amaso bagakomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urumva yuko rwose bitoroshye. Ibyo tubiveho, ariko reka dukomereze noneho ifate, nubwo tuvuga dutyo ariko ndabona ngo hari umubare munini wa FARDC wakomeje kuzamuka ndetse n'abazarendo ubwo bagiye gukora urugamba rero. Ngo hari umubare munini w'aba FARDC? Yego, bazamutse ujya Sake muri baba data. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru, ahangaha muri access za Sake, ikintu bita deployment za FARDC ku deployinga abazarendo birimo biragenda bifata indi ntera, aho guhera mu masaha y'igitondo deploying zari zimeze nabi cyane kugeza mu masaha y'umugoroba, n'ubu deploying zikaba zikomeje. Ni ukuvuga ngo abasirikare barimo baraturuka mu bice bigiye bitandukanye, Mugunga, barimo baraturuka mu Kakatindo, barimo baraturuka kuri region militaire, barimo baraturuka ahangaha mu bice byose n'ubundi baba barimo hano mu mujyi wa Goma, bakazamuka bakinjira mu access za Sake mu bice bya Mubambiro. Abaturage bo mu bice bya hano uciye mu bice bya Goma, aho bita Ndosho, aho bita Bugamba, Mugunga, Burengo, Nzuro, Keshero, Mwibambiro, abo bose bafite ubwoba bukomeye. Abari mu nkambi ari za Rusayo na za Burengo bo reka sinakubwira, abazarendo barimo baratembera mu nkambi zabo n'imbunda, ibintu bimeze nabi cyane kugira ngo hatabarimo intasi za M23. Urumva yuko rero ibintu bitoroshye. Ntabwo byoroshye cyane abo bazamutse. Ubwo rero ndakomeza kuzamukana niba ari uko bimeze, ariko nta mirwano yahabaye kugeza ubu aho Sake. Ni udusasu duke twumvikana hagati ku mpande zombi, tukongera tugahita duhagarara, kuko FARDC ifite ubwoba bukomeye cyane bwa M23 iri mu bice hano bya Mushaki, iri muri ibice bya za Mitumbara Santere, ahangaha za Karuba, ahangaha za Murambi, za Shasha, aha hose za Kazinga, ndetse no muri ibice byose bya Matanda ndetse na za Bihambwe. Aho hose rero kubera yuko M23 ifite icyo bita inkingi za mwamba za Special Forces z'intarumikwa, FARDC iri kugira ubwoba bwo kuba yakora advance ikoresheje imbunda ntoya. Urumva yuko rero bitoroshye hagati ku mpande zombi. Ntabwo byoroshye bwana Jemude. Uzamukanye irwindi, habaye ngo sharing za FARDC mu minota mike byagenze bite niba wakurikiranye? Ni ukuvuga ngo muri axe za Rwindi maze iminsi nkubwira ibya hano Kibirizi, nkubwira ati FARDC n'abafatanyabikorwa babo batinye bikomeye M23. Rwindi ni igice gisa nkaho cyegeranye na za Kanyabayonga ndetse na za Vicumbi. Hasi ya Rwindi hari Gatanda, hasi ya Gatanda hari Mayamoto. Uvuye Rwindi ujya Kibirizi ntago ari ibirometero byinshi. Uvuye Kibirizi ujya Birundure ntago ari ibirometero byinshi. Gikuku, za Nyanzare, za Gashera, za Kirima naho hafi, za Gisheshe, za Mabenga naho hafi,
aho hose ndimo ndakubwira hari abasore b'intare za Sarambwe. Urumva yuko rero ibintu bitoroshye hagati aho bari mu marembo ya Kanyabayonga ndetse bakaba Rwindi, za Gatanda, za Mayamoto, za Kibirizi na za Birundure ndetse na za Mabenga, Kikuku na za Nyanzare. Urumva yuko hose basa nkaho bahari. Bwana munyamakuru, FARDC iri mu bice bya za Kanyabayonga iri kugerageza gukora sharing. Ni sharing ariko zitari kubyara umusaruro, aho irimo iratera igisasu kimwe ikongera igatuza mu kandi kanya ikongera ikindi, ariko ibyo byose M23 n'abagabo barimo ba Kilo Papa ndetse na ba Brigadier General Gaceri n'abagabo barimo baziro na Queen bakituriza kuko bazi yuko ibi byose ari ukwikira igiti ugaseka. Rwindi habaye ibintu bisa nka sharing by'iminota mike cyane, ariko nta kintu zigeze zitanga ku basore b'intare za Sarambwe kuko n'ubundi special forces zamaze kuringikwa aha hantu ntago zigeze zisubiza, kuko n'ubundi izi sharing zisa nkaho nta kamaro ntacyo zimaze. Byabaye mu masaha y'amasaa 3, ariko kugeza ubu ngubu ibintu n'umweru nta kibazo gihari. Bisa nkaho ayo ariyo makuru mfite ya Rwindi. Ku kijyanye n'abaturage hano bameze neza, baratunganye. Ahangaha rwose ikintu bita ubugari bari kubukoza, nta kibazo na kimwe gihari muri ibihe by'imvura. Hanyuma ariko kira Rwindi ndumva kare wigeze kuboza kuba yo 23 nayo rwose yajyanye abasoda benshi cyane. Ahangaha ku ruhande rwa M23 hari ikintu bita deploying. Ni deploying idasanzwe y'abana bakiva ku rugamba, babandi utamuhaye itegeko ukamubwira ngo hagara ushoboye kwikanga. Yageze naho bita neza ku mupaka w'igihugu cya Kongo n'u Rwanda, ahangaza Ishasha. Ishasha ni ku mupaka w'u Rwanda na Kongo? Ni ku mupaka Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasore ngo bari barayiguyemo mu 2012 bagarutse ku rugamba babonye inshingano zikomeje kuba nyinshi. Abangaba rwose barimo baragenda rwose nabo badiporoyingwa mu bice bigiye bitandukanye. Ariko amakuru namaze gukura ku mwanyi wanjye tujya gusangira nuko ngo nuko aba basore ngo bazi rwose ukuntu Goma ngo yo bahageze ngahantu bakubitira, ngo nuko bazi ukuntu Goma iyo bayinjiyemo biba bimeze, ngo abasore bashoboye kuba aribo bagiye kwitambika muri uno mujyi wa Goma ugasanga urafashwe. Aba bavuye ku rugamba ngo bazi uburyohe bw'umujyi wa Goma umuvandimwe we. Abaturage baravuga bati rero birashoboka kuba aribo bagiye kuduha amahoro n'umutekano hano mu mujyi wa Goma. Tukabona abagabo barimo bankuba Peter Chirimwami bawuvamo, ndetse tukabona abagabo barimo bamayanga abicanye ruharwa karabutaka bawuvamo, tukagira amahoro n'umutekano. Urumva ni ibyo ngibyo birimo biravugwa hano urebye muri make. Nibyo ngibyo ubwo reka dukomereze za Bunyakiri. Bunyakiri ahangaha bwanaje mu biki? Ni ukuvuga ngo ahangaha Bunyakiri bwana munyamakuru, ahangaha ni mu bice n'ubundi byo M23 ifitemo ikintu bita umutamenwa. Mu bice M23 ifitemo abasore b'intarumikwa, kuko ahangaha habaye urugendo rudasanzwe. Ni urugendo rwabaye rurimo abagabo bagiye batandukanye, barimo ba Enanga ndetse aho nabazaga Bunyakiri itandukanye na Nyongera, numva byamugoma ndabona byabereye Nyongera, ariko Bunyakiri ni mu kigo cya Monisiko, bawandanze bwana munyamakuru. Nari nyobewe ubwo ikibazo warumbajije nawe ntago warumbajije neza, ubwo nari nacanganyikiye kuko mba mfite byinshi. Ni ukuvuga ngo ibirindiro bya Monisiko byafunzwe bihabwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC.
ibi byabaye ku wa gatatu. Ibi rero bibaye mu gihe MONUSCO yataye ikigo cya gisirikare cyayo kiri Rwindi ndetse ikava no muri akise za Sake. Iki kigo cya Bunyakiri kibaye ibirindiro bya gatatu bwana munyamakuru bifunzwe nyuma y'uko ibindi biherutse gufungwa mu minsi iri imbere yatambutse nibwo byafunzwe, ndetse MONUSCO ikaba ikomeje kugenda ifunga ibigo byinshi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko na tariki ya 28 Gashyantare nabwo bafunze ibirindiro byabo, ndetse bakaba bakomeje kugenda banagaragaza yuko badafite gahunda yo kuguma kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Abashinwa bo bamaze kuhava. ariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo wumvise ko ahandi nibagiwe MONUSCO yavuyemo rwose ikahasiga abantu banibaza bati kuki ugiye, abaturage b'abanyamurenge baravuga bati uradutaye turasigana nande, ese undi ko mugiye, abakobwa batewe inda hano abana babo barabaho bate, ibintu nk'ibyo ngibyo aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero za Bunyakiri, muri Karehe, muri Side Kivu ndimo ndabibona, naho igize gutya nabira barigendeye. Ni ukuvuga ngo abangaba bakomeje kugenda bata ibirindiro byabo, kukarega no muri Gashyantare ibirindiro bya MONUSCO ikamanyora barabitaye nabyo baragenda. No ku itariki 9 barabitaye, mu itariki 9 z'uku kwezi. Urumva yuko ibintu bitoroshye MONUSCO yo irimo iragenda ikuramo kawo karenge. Abaturage no ku butaka bwa Kongo baravuga bati MONUSCO nituvire ku butaka. Abarimo abayobozi b'igisirikare cya FARDC nk'uko wagiye wumva babitangaza, abarimo umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru bakavuga bati MONUSCO yadufashaga ibintu byinshi cyane. Uri kubona yuko rwose ahangaha ibintu byamaze kuba uruvange. Ubwo rero abo turabaretse reka twigire rero nyongera ahangaha ndabona hahiye koko. Nyongera aha ni hamwe mu duce bigeze kuvuga ko twarasiwemo n'abahati. Ni hariya rwose Nyongera wa muvandimwe we. Nukuvuga ngo hakozwe urugendo rudasanzwe muri Kivu toujours. Yego. Ariko ntaho muri access mugiye uri kunyumva bwana munyamakuru? Uri muranyumva? Ndakumva. Ni mugiye access Nyongera ahangaha ni muri Kichanga. Allo? Ndakumva. Ntabwo wumvise hari nari mubaje nta Nyongera muri Kivu ya ruguru ariko se mukahe gace? Aha Nyongera ni muri Kivu y'Amajyaruguru, n'ubundi ni mu bice bya axe za Masisi. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru rero, n'ubundi ni muri eneo za M23 naho hafite ibirindiro bikomeye cyane. Ahangaha rero naho hakorewe urugendo rudasanzwe, urugendo rwari rurimo abagabo bagiye batandukanye barimo n'aba Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi benshi cyane ba M23 nahoze mbona rwose muri video. Umuvandimwe wanjye yampaye rwose harimo n'intama yari bari imbere. Intama nayibonye, ahubwo yanyibukije intama n'ubundi yagendaga muri paratuni y'ingabo z'inkotanyi z'u Rwanda. Yego. Avuze ni si intama amateka se ayisubiye intama ngiyi hari ndimo ndayibona. Ahangaha ni muri centre ya Rucuru. Ni Rucuru? Ni muri centre ya Rucuru muri Nyongera. Niho urugendo rwatangiriye. Ubutumwa bwatanzwe n'uwo bita Lawrence Kanyuka busoza buvuga yuko urugendo rwakozwe n'ihuriro ry'ingabo rya AFC
ndetse kandi AFC muzi yuko iyobowe n'ubita Nanga. Uru rugendo rero rukaba rukomeje mu rwego rwo kugira ngo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babihanganishe ndetse kandi babereke yuko bari kumwe nabo, ndetse kandi babereke yuko bashaka kuba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigira amahame kigenderaho ndetse kigira n'ibintu kigenderaho kugira ngo amahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo aboneke. Aba bagabo barimo bakanyuka, abagabo barimo sinzi kayenda nongere nsubire mu ka video umwanya wanjye yampaye. Ndimo ndamubona Corneille Nanga, ndimo ndamubona Bertrand Bisimwa, bose bambaye bya gisirikare. Ndimo ndamubona nyine Muka Corneille Wiringoma. Andi mashusho ntabwo arimo araza neza. Intama y'umwe uri kuyibona. Abaturage inyuma, abasirikare imbere. Abaturage bagera ku 8,000. Ego, abasirikare imbere, umusirikare ufite imbunda, dore nguwo abagabo bambaye amakote, abarimo ba Corneille Nanga. Ba bagabo bose baba bari kubyomba babaza ati imbere bimeze bite, kugira ngo bizere ko umutekano waho bari kwerekera umeze neza. Abaturage hejuru ku dusozi barimo barareba uburyo intare za Sarambwe zitambuka. Uri kubona yuko rwose ibintu bimeze neza cyane. Intama yo ibari imbere wagira ngo izi aho nayo irimo irajya. Iyi nama rwose yaribukije ibyo bihe by'inkotanyi, ayo intama yinjiye mu mujyi wa Kigali muri batayo yari bari gufata umujyi. Ahangaha wavuga amateka arishyuye kuko iyo nama nawe yaramaze gushyirwa muri zimwe mu ngabo za FPR. Ubu ngubu rero iyi nama hano naho muri Mubekiwa turi buze gushaka uburyo tubaza umuvugizi atubwire niba koko iyi nayo yabaye imwe mu ngabo M23 yifitiye. Ndabona bageze ku kiwanja aho ngaho bateranyirije imbaga y'ibihumbi 8 by'abaturage baciye akabyora bati za Rucuru, za Masisi, za aho ngaho nyongera nyine ngo zitajengwa na yeye wenyewe. Ntabwo ibintu byari byoroshye ahangaha.